habaye ibitero bya drone ku baturage ndetse ubona ko ibice byabo byose byibasiwe kuri iki gitondo cy'uyu munsi. Ni imirwano ikomeye yewe irimo n'ikoranabuhanga rikomeye ry'ikirere hagati ya M23 ndetse na Fardc, aho ku mugoroba kuri uyu munsi wa Mungu ku igenekerezo rya 22 Ntwarante 2026 umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi cyane mu duce twa Minembwe, Gakenke na Karingi muri teritwari ya Fizi, aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ari kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko habaye ibitero by'indege zitagira abapilote, drone kamikaze byibasiye ahakekwa kuba ibirindiro bya M23 twirwaneho Red Tabara, nayo rero ikaba yabigiremo ibyago bikomeye nkuko ripoti ibigaragaza. Aya nama frappe yo mu kirere cyangwa se ibizwi mu gisirikare nka air strikes yakozwe mu buryo bwihuse kandi buhuriweho coordinate strikes, igaragaza ko hari ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu ntambara bizwi nka modern warfare system. Drone zakoreshejwe zagaragaje ubushobozi bwo kwinjira mu duce turinzwe, ibizwi nka penetration capability, no kwibasira intego zatoranyijwe neza, precision targeting nkuko bigaragara. Abasesenguzi ba gisirikare baravuga ko ibi bitero bishobora kuba zari bigamije gusenya ibirindiro bya M23. Ibyo nakita ko ari neutralization of enemy positions, guca intege abarwanyi, demoralization, guhungabanya imiyoboro y'ibitero, distribution of command and control. Nubwo ibitero zo mu kirere bizabaye mu ijoro, amakuru agezweho ku mugoroba aragaragaza ko ibikorwa byo ku butaka bikomeje. Going ground movers, ingabo ziri mu duce twa Minembwe ziri mu buryo bwo kwirwanaho, defensive post mu gihe indi mitwe iri kugerageza gusubiza inyuma ibitero, counter offensive operation. Hari kandi amakuru yo ku mirongo y'imbere y'urugamba avuga ko hari kwimurwa abasivili civilian benshi bakomeje kugenda bahunga. Imihanda imwe n'imwe yarafunzwe kubera umutekano muke, ibirindiro bimwe na bimwe byarasenyutse cyangwa se ibindi birangirika. Mu itangazo ryasohowe n'umutwe wa AFC M23 baravuga ko ibi bitero byagize igice kinini cy'ibikorwa bizateguwe neza, planned operation, kandi bagashinja uruhande bahanganye gukoresha ingufu zirimo kwibasira abaturage, indiscriminate attack. Ibi bikaba bihonyora byongera ubukana bw'intambara muri ibi bice. Ni mu gihe kandi urwego rwa attack ndetse na strategy ibintu biragaragaza ko hari intambara iri kugenda ihindura isura, evaluation of war, hakaniyongeramo za drone izigenzura ikirere, ibizwi nka air superiority, iri kugenda ifata indi ntera mu buryo bukomeye. Nkuko rero bigaragara ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, Ifizi na Minembwe bari mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke, aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje ku mpande zombi. Niba nta makuru arambuye yaramenyekana, biravuga ko hari abaturage bapfuye. Ni mu gihe kandi hari indi nkuru ikomeye iturutse muri teritwari ya Warikare, nabyo ni ibikorwa bya gisirikare bikomeye kandi bikomeje, aho ku mugoroba wo kuri iki cyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 2026 imirwano ikomeje kugenda yongera ubu ndetse ikanubura mu midugudu yitwa Kanune iherereye muri groupoma ya Ikobo, ahari muri teritwari ya Warikare, harya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'inyeshyamba za AFC ziri guhangana n'imitwe ya Wazarendo mu mirwano ifite ubukana budasanzwe kandi bukomeye. Amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba, frontline report, aragaragaza ko imirwano yatangiye mu rukerera ariko iza gufata indi ntera ku mugoroba, aho Wazarendo bakomeje ibikorwa byayo bya offensive igamije kwisubiza uduce twari tumaze igihe tugenzurwa na AFC. Nkuko abatangabuhamya ndetse na ndakava zihagaze ku mirongo imbere y'urugamba zabitubwiye, kuri uyu mugoroba w'uyu munsi habaye ikizwi nka escalation y'imirwano ikomeye, aho impande zombi zakoreshaga intwaro ziremereye zirimo za moto, mitraille za rudre ndetse n'imbunda za RPG, bigaragaza ko imirwano ikomeje. Ni mu gihe kandi mu buryo bwa gisirikare twababwira ko ibi ni mu buryo bwa intensité combat,
AFC rero yari ishinzwe yari isanzwe ifite defensive position zikomeye ahanga kanune no mu nkengero za Berusa bagerageje gukomeza gufata ibirindiro byayo bakoresheje tactique zizwe mu gisirikare nka counter offensive bagamije kwisubiza ndetse no gusubiza inyuma Wazalendo yari yateye iturutse mu mashyamba ya Kisimba. Ku rundi ruhande abazalendo bakoresheje uburyo buzwi mu gisirikare nka guerrilla warfare bagaba ibitero bitunguranye surprise attack ku birindiro bya AFC bagamije intego yo gusenya ndetse no gukuraho defensive line zose. Iyi ni imirwano yateje panike mu baturage aho benshi bahise bahunga berekeza mu bice bifatwa nkaho bitekanye kurusha ibindi, ni mu gihe abandi bafatiwe hagati y'imirwano ibizwi nka catch in crossfire bahungiraga mu ngo zabo ndetse biza kurangira bafashwe. Amakuru yo ku mirongo imbere y'urugamba abasirikare baratubwira ko ibikorwa remezo bimwe na bimwe byangiritse bya gisirikare kubera amasasa akomeye abirashweho mu midugudu itandukanye ahari ibirindiro barracks zabo zibasiwe. Abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko iyi mirwano ishobora kuba ishingiye ku cyuho cyagaragaye mu ngabo za AFC nyuma y'uko zimwe mu ngabo zayo zimuriwe mu bindi bice, cyane cyane muri groupe Makisimba mu rwego rwo kongeramo ingufu bizwe mu gisirikare nka reinforcement. Biro bikaba byaratumye hari ibirindiro bimwe na bimwe byangijwe n'abasirikare bizwi nka reduced troop density, bikaba rero byarafashwe nk'amahirwe kuri Wazalendo yo kugaba igitero mu buryo budasobanutse. Kugeza ku mugoroba uyu munsi imirwano iracyakomeje, nta ruhande na rumwe rurashobora kuvuga ko rwigaruriye aka gace burundu. Hari amakuru kandi nakira avuga ko impande zombi zikomeje kohereza ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bigaragaza ko buri ruhande rwiteguye kurwana kandi ruri tayari. AFC iracyafite control mu bice by'ingenzi nka Ikobo, ariko abazalendo bakomeje gushyira igitutu kinini ku mirongo yayo y'ubwinzirinzi defensive lines, cyane cyane mu bice byegereye Belarusa. Iyi mirwano reka bishobora guhindura balance of power muri aka gace ka Warikare bitewe n'uko uruhande rutarabasha gufata no kugenzura kanune ruzaba rufite strategic advance mu bindi bice. Niba Wazalendo ibasha gukomeza pressure no guca intege AFC ishobora kongera kugarura influence yayo muri aka gace, ariko kandi niba AFC ibashije gukomeza defensive position zayo no gukora counter attack zikomeye ishobora gukomeza ikagenzura Ikobo nkuko rero bisanzwe. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa ugiye kutujyana neza ku mirongo imbere y'urugamba tukababwira raporo ya nyayo y'ibiri kuba akantu ko kandi. Mutama wiriwe neza? Turi ku mugoroba kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 22 ntwara ntebe 2026. Mutama ro tudatebye turagira ngo dusangize update zo ku mirongo imbere y'urugamba kugeza ubihagaze gute? Kapiteni ujya muri premier rusizi hano muri Kivu ati umujyi wa Uvira ukomeje imyiteguro ku mpande zose bijyanye no kubona ko ari kwitegura imirwano ikomeye, ndetse ubona ko Fardc abasha gushyiramo intege nyinshi cyane kuko ubona ko idashaka gutakaza uyu mujyi, ndetse ifite n'imigambi ikomeye yuko ishobora no kwigarurira ibi bice bindi biri kugenzurwa na 23 kuko ubu hari kwasiyo nini cyane muri ibi bice bya kaburimbo. Ubona ko imisozi yegutse hose bazamuye n'ingabo ku buryo bufatika ko ariho ubona bashaka kuba bagaya ibitero basa n'abaturutse mu mwanya wo gukoresha iki gice cya Kivu. Ubona ko mu mirwano y'ubushize babonye atari tere nziza cyane, n'ubwo hari imbona z'imikaka zihari n'ingabo zihari, ariko bazanye indi strategy yo gukoresha ubu buryo bwo kuzamuka muri iyi misozi iteganye na kaburimbo kugira ngo babashe gusa naho ibitegeye pozisiyo zose za 23 zishobora kuza kuba zafata muri iki gice cya Kivu. Ubona ko nacyo kirimo intwaro za Fardc zikomeye cyane zahashyizwe ku munsi w'ejo, kandi ariko n'ingabo zikomeje kuriyongera. Ni ibintu ubona ko M23 isa naho yabiteye imbone cyane, kuko mu bice byayo igenzura nayo ikomeje imyiteguro ikomeye. Buri wese asa n'utegereje undi ko aribo batangiza imirwano, ariko akaba nta muntu n'umwe ushotora undi cyangwa hari ubushotoranyi bari mu buryo budasanzwe. Yego, naho kubirebana n'abarundi ndetse n'abanyangora bivugwa ko nabo bongerewe ubukana n'imbaraga muri operation Mutama bizura bitubwira wiki? Muri uyu mujyi wa Uvira
barimo, ariko urabona ko umugambi bafite mu buryo bw'imirwanire iri hano isa n'iri gutegurwa ari agace basa n'aho bari guhariramo ingabo zifite ubushobozi ndetse n'ubumenyi buhambaye, kuko ubona ko iri tsinda ry'abanyarwanda ndetse n'abasirikare b'abarundi muri iki gice basa n'aho basatiriye ibice byegereye umujyi wa Uvira, ndetse n'aka gace navugaga ka kaburambo usatira mu misozi hejuru. Ingabo ziviriyo nyinshi ni iz'abarundi cyane, kuko ubona ko aribo bashyizemo ubwoko bukomeye cyane muri iyi mirwano iri kwitegurwa muri iyi PRDC. Yego, ni uburyo ubona ko iyi koalisiyo isa n'ishyize hamwe, ariko harimo ikibazo cyane kuri Wazalendo, ubona ko bari kujya bashaka gufata imyanzuro yabo bwite muri kano gace, uburyo ubona ko baba babangamira no koalisiyo bijyanye n'imyumvire yabo ndetse n'ibikorwa byabo bitari kwifata neza mu baturage. Harimo n'umwuka mubi wasa n'uwagaragaye cyane ku ngabo z'u Burundi, bisa n'ibyagize ikibazo cy'uburwayi butunganye, ku buryo ari abasirikare babo barindwi babashije gusa n'aho bitaba Imana mu buryo budasobanutse. Rero bakaba bagaragaza ko Wazalendo ishobora kuba yabigizemo uruhare, kuba ishobora kuba yangije ibyo kurya byabo, akaba ariho izo mfu zituruka, kuko ni ibintu bidasanzwe uburyo bapfuye. yego, ku zindi agisi ho muri ibyo bica hafi aho bihagaze gute kugeza ubu? Ku zindi agisi ni muvuma iri kugaragara cyane mu nce za Paraka, uvuye muri ibi bice bya Uguru. Hari amakuru agaragara ko hari ingabo nyinshi zirimo zisa n'izijya gutanga sapoti zitwarwa n'imodoka zerekeza Karemi, mu buryo ubona ko ziri kwerekeza mu ntara ya Katanga. Bigaragara ko Fardc irimo kuorganiza operasiyo mu bice byose. Hari uriya mutwe utavuga rumwe na Fardc uri muri ntara ya Katanga, yuko umusaza waturutse hano Ibaraka ko hari koalisiyo nini cyane y'ingabo nyinshi, ubona ko deployment ziri kugenda ziba nyinshi bijyanye na operasiyo Fardc ifite muri iyi minsi. Naho mu nkengero za Minembwe neza ho biravugwa ko aba Fardc kuva ku mugoroba bagiye biyongera. Kugeza ubu hari ikindi gikorwa bongeye gukora, wenda ndavuga force yo ku butaka? Igikorwa cyabo cyiyongereyemo nuko mu masaha ya saa yine z'igitondo hari force yabashije kuva Baraka izamuka muri ibi bice yerekeza muri ibi bice mu buryo bwo gushaka umutekano. Ubona ko hari operasiyo itegurwa ikomeye muri bino bice bya Minembwe, uburyo ubona ko ari n'agace kamuriwe n'ingabo z'aba Tanzania cyane, kuko bose zihari nyinshi ari izabo. Tamenye impamvu zisa naho zasubiye inyuma kuri ubu rwego, kuko mu minsi ibiri ishize zari mu bice by'imbere ku rugamba cyane, aho wabonaga ko bari bafite hari basinga bikomeye, unabona ko hari ikintu gishobora kuza guhinduka, ariko zasubijwe inyuma cyane mu buryo bwo kwanga ko ari igikosa rishobora kubera hano, bakaba batakariza ibikoresho kandi ubona ko bihenze, kuko ubu Fardc iri gukoresha intwaro zigezweho cyane ku buryo ubwo aribwo bwose, batagira icyo bitwaza ko urugamba ari ikibazo kuri bo bijyanye n'uburyo bafite ibikoresho bijyanye n'igihe. Reka dukomeze n'ubundi tuje kuri paji ikomeye turebe bizatangajwe na Dr. Iyamuremye, wagaye abanyarwanda bashimishwa n'uko u Rwanda rufatirwa ibihano. Ubwo turagaruka tujyana no ku zindi acts naho tubwira ibindi biri kugenda bihabera. Ni Dr. Iyamuremye Gastin wabaye perezida wa Sena muri 2019 kugeza muri 2022, yagaye abanyarwanda bagaragaza ko bishimira kubona amahanga afatira u Rwanda ibihano birimo guhagarikirwa imfashanyo kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazamba bitewe n'impamvu z'umutekano. Bamwe mu banyarwanda biganjemo ababa mu mahanga basabye ko bafatirwa ibihano abo bifatanyije n'abanyekongo kwishimira ko mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize ibihugu birimo Ubwongereza na Canada byagaritse bumwe mu bufatanye bagiranaga n'u Rwanda bakanahagarika gutera inkunga imishinga imwe n'imwe. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo
ariko abo banyarwanda bagaragaje ko bifuza ko hatangwa ibindi bishoboka bijyanye no guhagarika ubuzima bw'igihugu. Ku itariki ya 18 Dr Yamuremye yatangaje ko adashobora kwiyumvisha ko umunyarwanda yakwishimira ko igihugu cye gifatirwa ibihano bituma ubuzima bw'abagituye buhungabana kandi harimo bene wabo. Yagize ati, ntabwo nshobora kwiyumvisha ukuntu umunyarwanda yakwishimira ko igihugu cye gifatirwa ibihano kigagarikirwa imfashanyo. Iyo mihanda, ayo mazi, amashanyarazi n'amavuriro byagezwaga ku baturage ninde uzabibura? Ntabwo ari umuyobozi, ni mwene wacu ku musozi. Dr Yamuremye yatangaje ko abanyarwanda bafite iyo myumvire ari bangamwabo kandi ko bafite ubujiji bwo kudatandukanya ubutegetsi buri mu gihugu n'igihugu ubwacyo. Akaba ari byo yatangaje, agaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigarukwaho. Mutama rero kadusubire ku mirongo y'imbere y'urugamba tujyane ku zindi akisi, naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka twerekeze mu Minembwe aho mu 23 twirwanaho bigaruraga agace ka Mitamba. Bigaragara ko operasiyo zihari uruhande rwa Fardc n'ubu akigaragara neza ko ingabo zirimo gusa n'iziva mu bice za Baraka zongerwa cyane muri ibi bice, ku buryo ubona ko hari operasiyo zikomeye n'ubundi bari gutegura cyane. Basa n'abanifashe mu buryo bwo kugaba ibitero bya buri munsi nk'uko byari bisanzwe, nyuma yo kugenda basa naho bagiye baraswaho cyane na M23 twirwanaho muri ibi bice. Akaba ari gutegurwa ikintu gikomeye cyane, ubona ko M23 yabibonye ndetse biri gukoresha ubutasi cyane bwa drone mu bice biri kugenzurwa na Fardc mu buryo bwo kumenya amakuru neza, kuko ubona ko hari ikikango ko bashobora kubagaho ibitero bikomeye cyane, ubona ko imbaraga nyinshi zari zisa naho bazishyize muri ibi bice bya Rusizi, ariko bikagaragara ko Fardc yabaye nkaho yoroshya ndetse no kugira ikikango cyo kuba itagikoresha amadrone cyane muri ibi bice. Ariko kugaragara amakuru ko hashobora kuba M23 twirwana muri igice cya Minembwe bashobora kuba barazanye ubwirinzi ku buryo nta drone iri gupfa kujya gukorosingayo nk'uko bisanzwe, kuko bibaza impamvu iminsi igera muri 3 igiye gushira igikorwa kitabayeho, kandi ubundi ntabwo bajyaga batanga akagahenge ko kutaratwara drone muri ibi bice bya Minembwe. Ntabwo wamenya neza amakuru Fardc ari kwitera gukora iki cyangwa kuba isa naho iri kugabanya ibintu bijyanye na operasiyo zaberaga mu Minembwe, ariko ubona ko n'ubundi imyiteguro bayirimo bijyanye n'iyongerwa ry'ingabo ziri kuzamuka cyane muri ibi bice, ubona ko hari ingabo nyinshi cyane cyane ndetse iz'igihugu cy'u Burundi kuko nizo ziganje muri ibi bice bya Minembwe. Yego, kugeza ubu ku birebana na Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye, ho za ndege zarasaga zaba zaratuje Mutama? Yego, ubu ngubu tuvugana kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ntabwo zigeze zigaragara, ndetse nta n'iziza gushaka amakuru. Kigaragara mu bice biri kugenzurwa na Fardc ni urujya n'uruza cyane rw'ingabo ubona zigenda ziyongera, kandi ubona ko bafite ikintu gisa naho kiri gutegurwa ko ibi bitero isa bishobora kuba, ndetse hakaba hanamenyekana amakuru neza koko ko kutaza kwa drone ari ubwirinzi buhari, cyangwa se akaba ari imiteguro ya Fardc yaba ariyo yabikoze nkana kugira ngo banze ise n'ashushanya neza urugamba uko rumeze, kuko ubona ko n'ubundi bari mu myiteguro muri aka kanya basa naho bari bafite agahenge. Yego Mutama, mbere yo kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Minisitiri Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho yerekanye uburyarya bw'amahanga ku ntambaro muri Kongo. Ubwo turagaruka noneho uhita utujyana mu bice bitandukanye bya Nord Kivu tubwira situation y'ibiri kuba ndetse n'uko umutekano uhagaze. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ubogama kandi ukagira uburyarya bweruye uvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu
2026 ibihugu byinshi byiganjemo iby'Iburayi n'imiryango mpuzamahanga byagaragaje ko bibabajwe n'urupfu rw'umufaransa-kazi Carole Bosete wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo Igoma ariko ntibikomoze kubakigabye. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko bitangaje ko kuba amahanga yarahagurukiye rimwe akagereka iki gitero ku mpande zose zishyamiranye, akanasaba leta ya Kongo gushyiraho komisiyo ikora iperereza ryigenga kuri iki gitero kandi bizwi ko ingabo zayo arizo zakigabye. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga utaje utunga urutoki leta ya Kongo iyo ikora ubugizi bwa nabi, kuko igihe cyose ingabo zayo zagabye ibitero bya drone ku banyamurenge muri komine Minembwe n'abandi basivili bahisemo guceceka. Minisitiri Nduhungire yatangaje ko n'igihe umuryango mpuzamahanga ugize icyo uvuga ku ngaruka z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo aribwo usaba ko hashyirwaho komisiyo ikora iperereza ryigenga, ariko nta kindi uba ugamije keretse gushyingura iyo dosiye. Yasobanuye ko nyuma y'igitero cya drone cyiciwemo abaturage benshi muri centre ya Masisi tariki ya 3 z'ukwezi kwa Mutarama 2026 abandi benshi bagakomereka. Imisiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye MONUSCO yasabye mu buryo bwo kwikiza ko hakorwa iperereza kugira ngo abakigabye bamenyekane babiryozwe, ariko ntibyigeze bikorwa. Ati birababaje kubona ko mu isi ya none bitakiri ihame ry'umuryango w'abibumbye cyangwa itegeko mpuzamahanga byatakaje agaciro, ahubwo n'ubuzima bw'abaturage bugatakara mu gihe inyungu zikomeye z'abanyamahanga zibangamirwa. Ni ibi rero yatangaje birebana n'ibiri kugenda biba. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho tubwire ibiri kuba aho bihagaze gute kugeza ubu. Kanerekeze muri uyu mujyi wa Goma cyane ukomeje kugenda garagaramo operasiyo cyane ku bandi rwa M23 ikomeye yo gutahura amakuru ku bakorana n'umutwe wa FDL ndetse na Fardc muri uyu mujyi. Ubona ko ari agace gasa naho karimo intasi zo ku rwego rwo hejuru zimazemo igihe uyu mujyi wafatwa, ndetse hakaba hari n'iziza ziyongeramo muri ibi bihe mu buryo bwo kugira ngo habeho guca intege M23. ari umugambi wateguwe na Fardc cyane, ubona ko wasa naho bibasiye uyu mujyi wa Goma, ariko ubona ko M23 iri kugenda yisahura amakuru atandukanye menshi agenda agaragara yaba mu baturage bo muri uyu mujyi, ndetse bigeze n'ubwo usanga ko batangiye no kwinjira cyane mu nzego zabo z'umutekano. ubona ko naho ubwabo harimo ikibazo ko ku munsi w'ejo hatahuyemo umusirikare mukuru cyane mu ngabo za M23 ndetse wabaga mu rwego rw'ubutasi. ubona ko hari n'ahantu h'ingenzi ndetse yaramaze igihe n'uwita Majoro Musa John wamaze gusa nawe yatawe muri yombi ku munsi w'ejo, wagaragaraga ko ajyanye na operasiyo ku ruhande rwa Fardc. Akaba ari umuntu wakoraga ku rwego rw'ubutasi wari uzwi neza ko hari amakuru akenewe cyane ku buryo ibyo yakoraga byose bamugenzaga, ndetse amaze n'igihe kinini cyane muri uru rwego akurikiranwa ariko mu buryo bw'ibanga. Akaba ibimenyetso bimufata byarashyizwe ahagaragara ejo ku munsi w'ejo aribwo yatawe muri yombi. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuri M23, uko amakuru hari n'uko harimo n'abo ku rwego rwa koroneli bashobora kuba baramenyekanye bakaba baragiye batagwa muri yombi ntibatangaze, cyangwa se bakaba bagishakaho amakuru. ubona ko bitoroshye cyane mu bijyanye n'ubugambanyi cyane ku ruhande rwa M23. Reka dukomeze noneho tubwire Masisi wo bihagaze gute kugeza ubu bijyanye na operation. Masisi kiriyo nuko ubona ko quality ya FDL iri muri ziriya nce za Gatoyi, ndetse urabona ko hari quality nini cyane irimo gutegura ibitero n'amakuru afitwe na M23, kandi ubona ko yorganije ku buryo basabye na Musada cyane. ubu basa n'abari kugorwa n'ibikoresho bikomeye bijyanye n'amayira barimo kugira ngo ibikoresho bibanze kubageraho, ndetse byagaragaye ko bari gukoresha operasiyo yo kubijyana bakoresheje amaguru, bijyanye n'uko imihanda ari ikibazo muri iki gihe muri kariya gace. ariko ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyane, kandi bafite umugambi w'uko baza
guca mu nzira zishoboka zoroshye bijyanye no kwamaze gukurura amakuru ko M23 deployment zayo uburyo zihagaze, kandi ubona ko hariyo ibyuho binini cyane bitarimo kugenzurwa neza bijyanye n'umubare ngabo zifite za M23 muri kariya gace. Rero ni coalition nini cyane yateguwe, ubona ko umunsi ishobora kugaba igitero ushobora kugira ibice byinshi hitana nka kijya gihe cy'ubushize, kuko ubona ko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye kuri uru ruhande rwa M23 muri iki gice cya Masisiko. Deployment zari ari nkeya, kandi ubona ko kwa FXL wazalendo na Fardc muri ibi bice basa naho bari kwiyungana imbaraga kugira ngo babashe kugira igikorwa gikomeye bakora, kandi bigarurire ibice n'ubundi ubona ko bahize ko batazapfa gutakaza iki gice cya Rubaye. Ubona ko bageze nk'intego kuri bo, kandi ari ikintu ubona ko Fardc ishobora kuba yarashyizemo amafaranga muri FDLR mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gukora ibishoboka byose ku buryo kari agace katigera kabona umutekano, cyane ku ruhande rwa M23, uburyo bashobora kukigarura cyangwa se bakabahoza ku nkeke ihoraho y'urugamba rwa buri munsi nk'uko byari byifashe mu BCD Kivu. N'ahangaha niko bashaka kuriremesha cyane ku ruhande rwa Fardc, ariyo mpamvu ubona ko hari imyiteguro ikomeye cyane iyo kuzana intwaro zikomeye kuri uru ruhande, uretse kubona ko bigoye cyane kuzihageza bijyanye n'aho ziba zituruka za Kisangani ndetse no muri ziriya nce za Peni. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire dukurikiye bwa mbere, cyone sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.